Srpska šljivovica, francuski konjak i australijsko vino možda imaju nešto zajedničko. Burad proizvedenu u selu Modrica kod Kruševca. To selo ispod planine Jastrebac čuveno je po pinterima. Burad prave u više od 20 zanatskih radionica i izvoze ih širom sveta. Pod istim krovom 4 generacije, 9-člano domaćinstvo Cvetkovića. Svi žive isključivo od bačvarskog kačarskog zanata. Nikola i Aleksandar su među najmlađim pinterima u Srbiji. Posao ima dosta veliku perspektivu, ali mladi ljudi se i ne odlučuju baš da krenu da rade taj posao jer je fizički malo teži. Puno je mašinskih operacija koje se ne uče lako i brzo. Hrast najbolji je hrast hitnjak. Njega nabavljamo sa Jastrebca, pošto im je tu dostupan i blizu je našeg sela. Cvetkovići mesečno proizvedu oko 70 buradi zapremine od 5 do 600 litara. Ranije su svoje proizvode prodavali po republikama nekadašnje Jugoslavije, a od pre 7 godina izvoze širom sveta. Krenulo je, otvorilo se tržište na zapad, čak taj istok i Rusija ide Australija. Buradi iz Modrice tražena su i na probirljivom francuskom tržištu. Svako treće bure iz ove zanatske radionice se izveze, od čega je godišnja zarada oko 100.000 evra. Porodični posao započeo je deda Krana pre 70 godina. Na vatru se isto svijalo i pre sad. I to je to. Sad što ubrzalo proizvodnju mašina, a prije deljalo se pa moćno. Praviš bure 3 dana, a sad za dan. Od proizvodnje buradi u Modrici živi i porodica Lazarević, čiji su proizvodi postali brend širom Evrope. Mora da iz šume kupimo trupac, to da istražemo, da se to osuši, mora da odleži na kiši, na suncu, na snegu, da se osuši bar 2 godine. To je tradicija unazad možda 500 godina. Eto, unazad, znači stari majstori se zvali pintari ili proizvođači buradi. Za pintere ne postoji škola. To je zanat koji se uči od majstora i prenosi sa kolena na koleno u Modrici već vekovima.